Naš perši vladika bol popri svojho povolania i duchovný otec všetkej tedišnjej ruskej inteligenciji, nahlášal u bešedi o živoce i djelu vladyky Ňaradija vyhledovač jeho života i roboty otec magister Mihailo Malacko. On vyznačil i vladykovu veľkú úlohu u vírskim, ale i narodnim i nacionalno-kulturnim živoce Rusnacoh. Teraz, posle tedih rokov, opća javnost dost zabula, u stvari, že co značal vladika Ňaradi i že mi u stvarnosti i nješke iše žijeme z tih plodoh, ktorý on u stvari pošal i od toho všetko, co on robil da kedy. O živoce i roboti oca Mihaila Mudrija, paroha Keresturskого, osnovatelja i peršoho predsjedatelja Ruskого narodnog prosvitnog društva, referat pridihtali školjarki 4. klasi Ruskого odzeljenja gimnaziji Petro Kuzmjak, Marijana Kološnjaj i Kristina Malacko i Tatjana Govlja. Popri tim na programi predstaveni i vydanja Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu, o ktorých bešedovali Irina Papuga, profesor dr. Julijan Ramač i magister Helena Medješi. Programu s literárno-muzičnými točkami prikrašali školjare Keresturskej školy, jak i Keresturskого odzeljenja školy za osnovne muzične obrazovanje zo skuli i dzivodska grupa Doma kulturi. Po programi predstavitelje društva u kripti katedralnej cerkvi Svjetoho oca Mikolaja položili kvece na hrob vladyky Ňaradija.